Shubor nag-slam jong unongsan hima. Ka Shillong Sports Association kalap sedang ya Kelempung yelakai Third Division Football League hakalai terik unaiwing mendau snam. Hakijingya kun ka Nongra Sport Club kalaya sam Marshi Point hakijingya kun persya ya Kelumpering Sport Club hadin mikilala banyakat Marshi Gol. Ka Nongra SC kalayo ban penki jar nangkong langba uroki karkongor hakeminit laipo. Hanrai Kelumpering kalala ban penyakat kela langba usam kupar karbutna hakeminit kaba anrupusan. Habapai sa kawaipat ka jingikon kabaar, hapadeng ka Mautawar SC persya ya ka Nongse SC kalayak hat Marshigol. Ka Mautawar kalatep nengkong ha ka minit ka bakat hendai langba u Ronaldo Rangslang. Hanrai utoni sangkli ulala ban penyakat kala na kabenta ka Nongse ha ka minit ka basaw punyo. Ha ka ni ka Lempung kidon arpo teli ki kenhun ki balawan ya simbenta ha ka ba lapia ha ki saw teli ki grup. Arteli ki kenhun ki banwan ha kekerdan ke bahakli na kini ki grup kinyo rung sa ka quarter final ka banlong ha ka arpunyo tarik unaiwing hadu si tarik unok pra ya ka semi final an banlong ha ka nriu bat nyo tarik bat ka final kanlong ha ka katway tarik unok pra. Dia un polvo ini. Mangga. Cepat.